you try? Ngakwa hakani ka swing ban kran, yakani ka benta ka bayade, sapang ka ding ka jong MYNSIEM BAKHUID. Sapang way? Ka ding jong MYNSIEM BAKHUID. Kani ka di ka way na ka subject ka ba jarong tam. But kani ka di ka benta, lada pi puli tang na ka kam ki apostle. Tang na ka kam ki apostle. Saat pun riu sin nga tho sapang MYNSIEM BAKHUID. Kat no? Man kilenong ngadong viadin kilenong ke BOR pin syambet sapang jong MYNSIEM BAKHUID laya lamno yo apostle Paul do MYNSIEM laya lamno ya ki senran do MYNSIEM kini ki we ki apostle do MYNSIEM BAKHUID la teno yo MYNSIEM BAKHUID ya ki gentle pin labet tang sapang MYNSIEM BAKHUID san pun riu sin Haka Bible hi barok aweng anong yapi. Batobe kitangan ni kentin MYNSIEM kadon sanspa arpulai sin. Haka testament berimbat ke testament temai. Tetapi type spirit pinlap hadu katasin. Kidon rekitasin kamtam ban ya kata pinlap ban keren bet sapang MYNSIEM. Hanrei ba ong bet MYNSIEM BAKHUID. Kendai pulai sin hapa ke Bible barok pinlap ke ba ai bet MYNSIEM BAKHUID. Fitip kaniri ke benta. Jisu ong hakal nong ga kat sao habo dang ye kran mat ki samran ki jong chapang ga jing yap no ga jong chapang ga jing lek no ga jong na ki ken ki samran ki la sonsi shikade e hakal nong ga ba nadu khat ar khat lai pin shem hang tu ki da sonsi namarak hakal gospel yones khala hadin bola sat ye ki tat ukran ye kata am kawan telep kata kecik susi hakini ki senran ki jong Jisu namar balai kini ki senran kila bot yu Jisu kila eno ikilim la eno ya kekam la eno ya ukpa la eno ya keshnong ban bot yu new Jisu anga ngalek no mano banam susi ada pidon tang ime pa belarang ba ada kikren kata kenket kon sadang syong sedang pet yaki para ngakwa banong pila da ong tang kata kentien pila songsi belai bakran kum kani ka kentien wat lada pila biang ya ka kam gajang la jong la pila biang lot na dong syadong ru habaki kran yaki kentien kadua ka kata bet bagi senran kala kata si kadea la sosi pa baru Jisu ula ban yo I ya kata ka Jisu si kan haki senran ki jong o ada pipet bat ngan nga gospel jong Yohanes hakal nong ga kat saw haba uyo I yaki usuto ba kadon ke jing kuslai ketelep hakata ka jingem jong ki ba ukran yang ani wa yaki kata ka hukum ga batma ya ka bakini I paralok hi ula hikai yaki har kini mentaki sosi pinaken mau bet ki kime ki pa sha bakin let no kando ki ong tang kan ga we ki kon daya I si para Uji suruh ang ya kata hakal nong ga kat lai hakal kat ga ba lai pusau uang bang ay pi ka hukum ga batamai ban yait paralok ga bamot para ma pi to yait hai wei uang ya kata ba kani ga pen kuslai yaki paru uji suruh nong ga kat sau usdang man ong wang wat so ki kuslai ma pi na la ga jong ga donot bon sen kani ri de kot bala ju puli ba ga de hayang yap breu harenga kwa banong ya pi Kani di kedekot kam day tang jong iyeng yap breu kadai na kabenta jong ilang iway piway. Amen. Bu Jisu ang wat kuslai. Gastunat ong tang wat kuslai ni kong tin kasi kong wat ki kuslai. Mot wat ki. No ya ka jinget jong pi na marba pi kuslai. Babon ba ngaban ma pi ni ki no ya ka jinget ka bangingi don na mar ki jing kuslai. But Jisu ang wat ki kuslai. Ong gumno wat ki kuslai. Wang hang kani jaka wat ki kuslai wang tungai hanga. Wang tungai hanga. Namar belai wang tungai hanga. Namar bepilang ngai hau belai. Wang tungai pi hau belai. Betungai yang aru. Tetapi ong pi ngai you belai. Tungai yang namar nganga dai belai. Baru terakhir Jisu wang ni. Lada pilang ngai you belai pin ngai yang namar ngadai belai. Berpitip MYNSIEM BAKHUID hatin jong ni ukular yaki baduang ngan sapa api yau tau nong petengan hak dekat ka bakan ril nong bakat sawang wang ngaru ngaduai yau kpa teon ai api yau weipat nong petengan ba unyo yai sa lembat pi halaka kerta uci su duai wang bau tau MYNSIEM unwan man syong bat pi halaka kerta ka bemot unum ino sendan syu ya pi lanoro
Haba MYNSIEM BAKHUID uwan hangiem unum eno no yang lano ro. Udan batni. Namar bele. Kini kiseranam ki kuslai bau Jisu lada ulik no kilong kumno. Handai wang wat kuslai ngala duai. Bau MYNSIEM BAKHUID unwan dai nama kata ngim dan kam mangi ban duai chapang MYNSIEM BAKHUID u Jisu lada duai na menta jong abat jong pi. Amen. Mangaban ma pi ngin yo diang ya MYNSIEM BAKHUID. Amen. Kadai yang ngitang mensuong wan MYNSIEM BAKHUID hanga. Ban pediang ya u. Amen. Ban pan banong ya ka bau Jisu lada duai kadai yang aban yo. Bat kaktin ka jong blai ka ong hang tu bat ya MYNSIEM ka jingsi syaken ya ka ba ka pertai kam la ban pediang naba kam yo i yo lemne kam itu yo pi Henry pi itu yo namar uyai sa bat pi unlong ro happy bat ngastunat khat bakat praw ong nganu mi no kon sweat ya pi ngan wan pat happy wong kom no ngan wan pat happy kata ka di ka kentien mangide masung tu u Jisu wong ngangan lenyo harangan wan biang happy Pitip lalu Jisu mentau dan hak dok ngapusan ni tau dan wei nong yalap wong. Lada kat kum kibriu badan hapa ka pertai. Pras pak kerur. Ajan kot kibriu hapa pertai. Lada Jisu mentau syakri wei briu ba ulak ban yang khmat Jisu. Lada slam kadai tang kum ba arpo seken. Namar belai. Onum don ya ka por lada barok ki kwa onum yo. Hadu Jisu angangan lek no. Haringan wan pat api, bat ngan sa api, bat ngan tre lang bajong pi. Amen. Dai namar kata wong wat ki kuslai api. Wong anu me no kon sweat. Why kini ka kentin pentingan pitip haba wan MYNSIEM BAKHUID jam. U pentingan yang ni baru ong yang ngim dai kon sweat. Laba pim don shu ipa, laba pim don shu imei, laba ulok jong pi ulayap. Laba kita kiba hisanya akil akhlat no. Ki kim lap nuan pentingan ni pi. Shu, handai kan mahu kau Jisu tu wong ngan wan biang ban pentingan ni pi. Ngan wan ban shong lem bat pi. Bat kani kini ke kentin am bau Paul ukli. Ba pi haga kam apostol am ke ki ba kile do MYNSIEM BAKHUID. Baru Paul bau poi se Ephesus ukli kani ke cingkli. Baru wong pila pediang ni yau MYNSIEM BAKHUID. Hakal nong ka bakat kendai. Ke dekat ke ba nengkong ter bau poi ha Ephesus ke cingkli ke ba nengkong do. Bau Paul ukli yang kani ke balang. Hapo Ephesus ki kli ya kita ki brio. Hapo Ephesus ki kumba ki don kumba kanar ngot ukli na ki. Hapa pila nget hau Jisu. Pila pediang na yo MYNSIEM BAKHUID. Wow. Arang akli hak ni ka pohor mga hambi. Yang ngiru hak ni ka jaka. Kata ni ka cingkli. Tadara sap kalong ka ba isuk ba. Hana tu nginiet ya lade. Ngila pediang na yo MYNSIEM BAKHUID. Kli tu pramarjan la pediang na MYNSIEM BAKHUID. Wat pek sanga ngala pediang kelina para marjan la pediang na MYNSIEM BAKHUID fi kene ki cingkli ke bakraw ha la pediang na MYNSIEM BAKHUID u yone sa stang ya ke cing pen baptis uang ya kene ha gospel Matius nong ke balai de khot bakatwe kum juru Lukas lai kan re wong ya kene ke kentien nga pen baptis epi da ka haru tabo wan na din jonga pen baptis epi do MYNSIEM BAKHUID bat ka ding the way MYNSIEM BAKHUID bat kay kading kan tuli jing pen baptis kadan kana Bible school kan no san kay ka banang kong kala ka bamot ka bar ha kajing pen baptis ka mat ukris ka balai jing pen dep ya kay ya ka hok ka basaw pen baptis u MYNSIEM BAKHUID ka basan Daka ding. Amen. Santli. Fiu try ukwa yang ni ya kata. But Yohanes wa ngata ka penbaptis vi ko. Uta bo wan na din jonga un penbaptis vi do MYNSIEM BAKHUID bakading. Wa ngam de hok pat tang ban sim ya kata lai juti jongu ban te wong ado kata ta. Wa ngam dan hok wat ban le ado kata ro. Ukran. Perkat Yohanes Ukraina ya kata kentir. Wang ngam dan hok ayai. Kam kraban mangha. Wang susua kas velu kaso. Ai pa maundang man kraw ngangadang man red. Kabau Jisu wan. Ka Bible ka batay. Hakata kacing penbaptis. Ka Bible ka batay. MYNSIEM BAKHUID uwan man hiar hau Jisu. Ngateng teng mensuang perkat MYNSIEM BAKHUID de paro.
MYNSIEM BAKHUID dia you. Ngada pet you paro ngapet teh di MYNSIEM BAKHUID. Hari ngasu tu mdei paro badai MYNSIEM BAKHUID. Wan ka ke Shillong jong paro. Palong cai mdei paro. Ngap perkat man shwa. MYNSIEM BAKHUID di paro teh. Tang ngi perkat no. Ya kata. Dia kata kum ke paro wan yar. Tentang wan her sya paro tangil awal wan MYNSIEM BAKHUID dah. Namar balik. Kabatai ba ka ya ka Shillong. Penia seriem ya kata. Harim dia tu paro sya. Namar ngi dang ya bam dok paro. Denam ngi bam seno ni MYNSIEM BAKHUID. Kenapa si bam dok paro? Kam tam portalang namar ka persaat ya kamet. Perbasyit tenai bam ra. Namar yok kulmar kam nang yok tiap pat. Mang ya bam ya kata kadok. Tekum no pat. Hari ke ka bakti ngajum leong kum ka paro wan yar. How Jesus. Wan MYNSIEM BAKHUID kan. Badu Jesus anda ba ulam mipat. Siapa orang no ya uang ya ki senran uang. Pinsa yo diang ya ka BOR. Haka kam apostol lenong benengkong dekat ke bapra. Ukran ya ki siapang ka BOR. Haka gospel Matius lenong ba arbu pra Markus ke lenong ka bakhandre Ukran be ya ki pi selek ya lap siya ka pertai baro. Namar uang ha beneng bet kendol ai ka BOR yang ha. Bet ya kata ka BOR ngai pi Ukran be ya ka BOR. Bemut. Ada wan MYNSIEM BAKHUID. Yang ni larano siya ka wepat ka benta kata ka de ka benta jong ka BOR. Benta jong kay? Ngabo. Ngala yo I babon ba ki brio. Ki balong Kristan Henry ki telot. Ki telot habadon ba pensoi tang sapang kwai ki ngop no ya ka ban bam. Pensoi sapang koi ni ki lai si tayo don ba pensoi biang lakum ngop no. Kum ngop yang hakakian, kum ngop yang hakik secret, kum ngop yang hakik tak kijing melin ki barem. Ngop yang namar balik betul. Kiri ki Kristan ki bamdon BOR. Kristan ni? Kan mau long tek kum ki senran bat uci sugi don. Harap hinda suto wat lada ki don lais tem si teng kiri ki jo senran ki balan ya uci su. Kiri ki ni ki badeno ya uci su. Kiri ki ni ki senran ki bayo tiano. Kiri ki ni ki senran ki batnom ya uci su kau. Mem yo I bangin sayap no. Kiri ki ni ki senran ki bahikai kala ya uci su. Kidan baru uci su. Tang balalong Kristan wat son. Pidon kam ya ka BOR. Dahil nama kata, hakashti menengkong Yohanes kekeren. Ong kam krau uta badan hapok jong pi, ban uta badan haga pertai. Uta badan pi hapa wan une MYNSIEM BAKHUID hangiem. Yo ya kata ke BOR banang banong banong you. Kita bon ba na pi tetapi pi plat you blay. Pi nut pat banong ya kibreo. Dahil nama kata, hakashti skinong epasas nong basau ka kren wat pensungsi pi yo MYNSIEM BAKHUID. Kada kren syai ka ong. What do you? Wat pensungsi pi no? Ya MYNSIEM BAKHUID. Namar balai, pepon ba nangi ngi kloy ban pensungsi yo MYNSIEM BAKHUID. Ban ma pensungsi ya ki bahyeng. Ban ba pensungsi ya ki parlok. Ban ba pensungsi ya no re ya no. Ngi kloy ban pensungsi yo MYNSIEM BAKHUID. Namar balai. Ngimdon ka BOR. Pi be bon ba nangiem ngi kum hap syakapop pitep beleng ngi hap namar ngimdon ya ka BOR ublei perbo tau yo breu u tau ya u wadu aya u ka BOR why you ka BOR pina puli naka kitab Genesis kalenong ga banengkong ka dekat ka ba arpunyo bat ka kren syai bo la tau shinrang bat kentei ha ka dekat ka ba arpupra uda aya ki ya ka BOR why you ya kah? BOR. Pinakan mau bet. Kini kitiar baro kitiar tem. Kini ka light. Kini ka fan. Ka AK badon. Hakata ka AM. Kini kitiar baro penon kam. Ki elektronik sam. Klem ka power kanum trekam. Kabamut klem ka boarding kanum trekam. Okay? Klem ka BOR. Fitip Kristan. Klem ka BOR MYNSIEM BAKHUID. La banyat. Nara pipi ong. Ngakalon bet pastor man ka BOR. Dua lem pastor ngatalot. Dua lem. Pidon kam ya ka BOR, pidon kam ka jing duai, pidon kam ya ka BOR jong utrai. Amen. Namar ngila ban le not, gay baro da uta ubala pensat BOR yang ni. Amen. Nasuto haba la kla ka bamut teng wat ban duai ru ngim don BOR ta dala dia. Lem dang ngidap do MYNSIEM. Fitip apa sisen ladap do MYNSIEM MYNSIEM BAKHUID kursi hi da man keduai.
Lada pi kwa ban tiaro ni musim ong ke dwai. Ke lek just tang pang ba. Sngo ba de ban tiano ba nai lek chano. Hari tu musim ong ke lek chaka jeseng. Ke lek chaka jeseng. Bada ba pi wan chaka jeseng. Pi yo diang ya kata kabor. Amen. Kum pastor ngi ju kendo ba kata. Kadon fitip ki simple em. Bam so dan bor shu. Hari musim ngi sutu ba ngi don musim. Ngi lek ba chaka jeseng em. Ondala wai ke jeseng em ngi sngo kum ba kata jing pang kam dan hiro ta kamen. Namar balai. Kadon kabor. Kadon ke? Kabor. Fi ka Bible ka ong abo bre utau yo breu. Utau ya u. Bat kabor. Utau you. Bat kabor. Bat pinakan mau. Batang i perkat am. Uben sem bakhud udai tang hak testament thamai. Kataro hadin Pentecost. Em. Ula don lupa nado Genesis. Hakal nong gaban kong gadikot kabar. Udan hak pek ngine puli lang hani kapor menta. Ula don utau mensim bakhud keng. Pin ngine pek hani kapor. Na kitab Genesis nong gaban kong gadikot kabar. Gadikot gaban kong ha ban kong blay lo tawi ka beneng berkendo. Hade gadikot kabar ka ong. Bat baka pertai kalalong ka baklemdur. Bat ka basuda. Bat baka jingdum kalalong halor ka kamat ka jingjeliu. Bat mensim blay udaki halor kium. Fitip uki mensim bakhud. Badon ka jing suda. Badon tangke ka jingdum. Badon tang ka jing jeliu. Hang tau mensim bakhud uki. Wanam ong bangan yo mensim bakhud ngahap lek kata em. Kadai ya pitang ban welcome. Dai kata syait wai. Welcome Holy Spirit. Kadai ya pitang ban yo. Ban welcome manang wan. Ngamla dala dia. Dah ka bor jonga ngamla. But ban welcome em. Pihak ban up. Dai namar katau Jisu ong ya kita kisamran. Ban up haga kamera ka bahaneng hadu pinayo diang ya kata ka bor. Ban welcome. Baki up she post ni ban yo ya utau mensim bakhud. Ban yo finakan mau habang nga ban maping yo ya ka jing penem episode Shillong ga ban kong. Kada khot ka ba khat lai ba khat saw. How ba mapiru haba pila yo sngo ya ka tin ka jing shisha ka gospel ka jing penem jong pi. How ba hapi lang nget ru la shon sharp ya pi do mensim bakhud ka jing kular ubalong ka senjat ka benta jong ni hado ka jing siu spa ka benta jong uhi kenang ya ka ban yaro ya ka burom jong u ka Bible ka batai haba ngiyos ngo ya kai ngiyos ngo ya ka ktin ka jing shisha ya ka ktin yu kamong ya pi tang bayo ngo ktin jong blay ka labyang pi haban yo ya ka ktin ka jing shisha ka jong blay amen. Piyos ngo tanggak tien kambiang. Namadon kan iga kentien ublay uyarap ya kita ki bayarap ya lade. Amen. Amen. Kingat bet. Ublay uyarap ya kita ki bayarap ya lade. Amen. Uy kadon si syak muta kadakot. Tabeli piong amen pan. Pi ni sutenana em kata kaktien askor. Setelah nem, ublay uyarap ya kita ki bayarap ya lade. Oh subang pra skor. Hara kadai kaktin si siapat. Tadai nama kata. Ka Bible ka ong 8m yang ida kay. How ba piru haba pilayo sngo ya kaktin kay. Kaji siap. Pite blay Paul Ukraine yang ane. Namar ula Judeo Parisi pinakan mau. Hakapor bau Jisu dang Nongkhryiem ki Parisiem kita isi yo Jisu. Like not tangun ni kudamas. Ubawan so Jisu. Like tak ki way isi. What upol udah isi yo Jisu. Man bau dang deu sol Parisi kan. Kada bawan umat simokot. What ki Parisi ki kalabamot. Amen. Nganong ifi ngidon hakata kapor jong mensim. What kita ki ba donut ki kala kabamot. Amen. Piong ni tu unum kala dalai. Tentang yok pi don ki long kemi ni yok piong ulok jonga tu di kusut rang ba adu jok. Wat yo taru laban penem do mensim bakhud. Amen. Ka Bible ka batay hang ni. Yo ya kata ka gospel. Lang tak ong kata ka tin ka jing shisha jong kay. Ka gospel ka jing penem jong pi kay. Kan mau ka gospel ka bamot ka di ka tin jing penem.
Kawan kata kaktin jong kacing penim. Kebar mana bobon nangan apiem ngilas ngau baladu dan nangi nganong pi ngilas sabeno na kata kacing sakri ke bangila judan. Namar ke jinglong di jongi. Cakaban wan kle ki beno yangi. Kila leben ki bobon nangi na yingi sabeno. Manghilas niyo. Palat. Handai habang iyo ngau hi kanika gospel ke jong ujisu. Ko abanong pi. Gisuto dang don galat yang aban em. Amen. Kibabon kinong di drugs kisabeno na yeng hadaw Jisu ang wan hangakon ngan pankalamanga. Amen. Barka Bible kabatay hang ni. Haba wan uta umansim bakod day tang bawan uda wan ban iyo shan sharp uda ay ka mohor ka jong o pidey jong a. Pidon sharp nem jong mansim bakod jing im jong pi. Pindah pulihin na kitab simpan Paul nang bakandai ko ang bau ta umensim baman umla ban kata ya kita ki bladon ke jing chon sharp ke jong blay. Haba ke jing panem pi yo hem la chon sharp ya pi. Da umensim om tang kata u ai sendon ya pi ro ke senjat. U ya te jutang no bat pi, u ya long no bat pi ka wei. Amen. Bat hang ta kalong tik kum shikurim bat kamet ke jong utengah kam deisho ke jong u kaladei ke jong ke tengah bat kamet ke jong ke tengah kam deisho ke jong ka kaladei ke jong utengah haka wei korenong banyo ke keren ya kata long tik haba ai gi senjat em kam ke ni kamet jong i kam deisho ke jong i kaladei jong umensim bakot bat ka ai ke jong umensim bakot kaladei jong i uso jong umensim jing ai jong umensim ke jing trei ke jong umensim kaladei ke jong i. Amen. Fikan ni kawan ra baar kiwan long gawai gen. Ka Bible ka batay. Ba upol huang hakastish kinong rum nama usuto ba sa pangyang ni ka jingit ka jong blay haka jingim ka jong o. Uto yang ni ka benda stish nong rum nong ka basan. Haka dekot ka basan. Bat kata ka jingkermen kam jupen rain buk kok ken. Na ba ya ka jingit ju blay la te yar no buk. Haki dono jongi. Daw mensim bakod ubala ay no hangi. Kaongom no? Bala teno buk yagay? Yagay? Ha? Ngastrat ba? Ula teno yar no ayo? Buk. Tom no? Haki dono jongi daw ay? Sim bakod. Ublay da. Utaya kata kajing it. Buk. Tem no? Ublay am uklam it ya pikindiat. Udah eat buk. Udah eat you? Buk. Amen. Ka Bible ka batay wang nabaya ka chingi ju blay la teno yar nok no? Buk. Dakran sepangga pisale de yo buk sobang nem. Ha? Fiyo bedaki buk sobang em? Sobang em de yo di buk te? De yo tengi wei tem sobang. Yo buk. Play wang atek ka chingi ja pi. Buk. Pan ngapen i kata ka chingi. Lang ba umensim bakoi jong api. Amen. Lambau umensim bakoi. Ha pi. Fitip habang iyo diang umensim bakoi jam. Kapli ngan ongi pi. Ya kita ki kemat jongi. Kapli gay. Ya ki kemat jongi. Popon nga ba na pingi puli kadungot ba nga pinong. Pia menjur ba nga. Bang ada puli Bible ngam sutoi ero am pastor. Kalau ngam kata. Fitip musuto. Fitip ngano siya puli Bible musuto tapi. Ngan batay pi ya ka jing sisha jong ka jing em ngal ali puli Bible school ngam tibi pang Bible por ba nga poy nang kong nga kenmao nga syong namar pitip lada pi poy ha kanong ka jaka ka ba pim sutanat em pim jukwa syong akamat ngan batay pi lada pi don ha ka to ka jaka ka ba pim sutanat em pinwat bet ka jaka ban syong shadindo nga kenmao ha ka jaka bali puli ka don armala na jerong supet bet na po ka tibi ngakiw ba siya jerong li siyang jay ngapay baro ki thon notes ko nga ki tho yu gini nga so bali jesang ba siyang ba kumne bon ka kumne to yi som thia ngam tep ay ruwe man le nga puli Bible kyong hab tho exam sam khandai phwe nga puli lendet ngalit ban tho pida kli kamut ayu ngam tep ay pidep ar banai ngala siyang po Bible school ngam tep pang Bible lakwa pet ba su am don kong sunita to ko por ngam pet na bar bele da pet handman ga don de kamnung an e handman mo kumpara don ba jang to ngam su to ye ondal ada pas Bible school ru ngaklam su tawi ru
Ngayo ta certificate sobang ke cendur certificate dah kli bai dah kli mtep ngaken mau kat no ke jing le ran haden balawan itai dah perkat yang lawan Bible school teh hakan ga por ngakot ya yang ikot mo bangan duai pitep ngammi ketien dan la centur duai kumno ngammi mi pitep ke jing le ran ta kaskiam bat pitep itai bayong lawan pulih Bible school ru bang la mangayong bamlip kamlip pulih ke jing le ran tu pi Fitip kata kawan, mau ngatrai kayak gini. Fitip ngasutu ang tanamar beli fitip ngampat kot MYNSIEM BAKHUID. Haden ngasong ngasutu hakita kilai teligi benai uhikai yang ngalain palan jong kaktiin ke jong belai. Badain mata tentang dah keren ngam kuat bangkeren kindiat. Nama ngamuhon yalam yang ngasak away pat ka benta. Bang ngasutu ke deh. Lalu mdan MYNSIEM BAKHUID jam ngemla masutu. Ka Bible ka ong na teaching nong episode nong kaban rio. Abo one MYNSIEM BAKHUID hangi. Uhikai yangi siapang ka white lam badai ka ketin ka jong blay. Hakal nong kaban rio ka ong gumne. Dekat ka bakat nyo. To shimru ya ka jing da kli ka jing penim. Badai ka white lam MYNSIEM ka balong ka ketin u blay kan. Pi abo one MYNSIEM BAKHUID jam. Uhikai yangi ka white lam ka dai ka ketin ka jong blay. Amen. Ubreu badap daw MYNSIEM BAKHUID jam kaple ka khamat jong u ba utip ya kaktin ka jong blay kawai na ki benta ki breu badap daw MYNSIEM ki breu batip ya kaktin amen ki breu ki bayu batip haba wan om tang kata haba wan em uplero ya ka jing perkat jong abat jong pi ya ke ya ka jing perkat jong abat jong pi ka Bible ka ong haga kitab Isaiah ka lenong ka ba katway ka kot ka ba ar Nakwa begini puli lang hakan ni ke por mentah begini pet hakan ni ke jaga hakan kitab Isaiah kelnong ke katway ke kot ke baar pindah pet hakan tu ke jaga seka keren apa wan MYNSIEM BAKHUID kumno upli ya ka ta ke jing perkat ke jongi bamar bonangi ke jing perkat jongi ke kadum bad MYNSIEM jong utrai un shong sa halor jongu MYNSIEM ke jing start bad ke jing shempang ke jing selna ka BOR MYNSIEM juga jingtip jing shapting ya utrai hang ni ka Bible ka batai ba wan MYNSIEM BAKHUID ya fitip ka pli ya ka jing perkat jongi ka ba ngim ju poi perkat menuru uayangi ka mo uayangi ka Bible ka batai ha ka jaka uayangi ka ba nungkong do MYNSIEM ka jing start MYNSIEM yo jing start de kata pidon kami MYNSIEM BAKHUID Pion MYNSIEM BAKHUID jam uhikai ya piu ai pi to ka jik start ka ba ka perthai kam la man ai kata pila ban so tho ki ke ai ya pi ka jing champang ai ya pi ka jing sala ban so tho i wei ai ya pi ka MYNSIEM ka jing tip ka jing shap ting yo tra ka wan lot de kata haba nungkong ba wan MYNSIEM BAKHUID jam uyalam yang ha ka ktien ka ba ar Keta kaktiin kawan lam hangi ya kajing start ya kajing champang namar layalam yang ido MYNSIEM BAKHUID. Om tang kata kahikairu yang ya kajing shisha baro. Yohanes kelenong ke basau dekat ke bar pun rio. Kiba mani yo blekin mani ha ka MYNSIEM bat kai kajing shisha. Ni bon sen ngirwai laki we kim tra ngamarwe ngen bon kasakut tang jerwai ha kajing shisha kam long kum ta. Ada apa wan MYNSIEM BAKHUID jam uyalam yangi sha kajing shisha baro. Lenong ke bakat riu dekat bakat lai dekat keren kata gospel Yohanes. Om tang kata. Babon nangi am baleran ba. Ngilong ayo. Kan wat napi kibalong leran rakti. Pengang arab ror telikti. Piti balai ngade bru baleran ba. Mensuang asyik pekat kuno bru yang berkeren dah. Kaba palat ngau ngah kata. Nadin pe hasil la ong lupa kesan yo. Rem dorbar. Ayem de belek kum tam ta dapoi dorbar. Kabiang. Dia. Hayem tapi wow lak keren tak bemot. Ni keren lut masen poi ha dorbar. Ngamun jur ya ka bala ong. Dan ketien dah. Dia. Dan ketien. Ngiksan. Leran bit ba. Hari bawan MYNSIEM BAKHUID jam, uayangi ke BOR haka shintur jongi pinlengok kini ki apostol ki batien. Haba wan MYNSIEM BAKHUID jaga kam apostol ki yang menyalap ya kaktin ke jong belai.
Amen. Om dang. Uwan raro yang ni. Upen fitip haba wan MYNSIEM bakhud upen slek yang ni ya ki kti ki jongi. Bangin wan ra ya ka jingker khu shaki wei. Pinsong pelaba. Pinsong pelaba. Uwan lam hangiem ba kan ka kti jongi bangi tak pin lengok ba ki briu ki yok kia. Pipen bana ka jingker khu, pipen bana ya ka jing pelaj. Ukso ju pet. Mdei da ka bor jongi, ngim dan ni ba ba ngi. Teng lek pastor mo nga pastor tay kini pastor telah doi buat ba brio por lek bam ngi shim bai bam bai da bam citeng tat ada bangsa ketiem la doi ketungun teng lek umpriang latih ni la than pala la bam ka bam tapi pada ngi su tho kan ka wei ngimpang pada pite balai magidon ha ka jing persle ngi tep ka kham ka jing persle ka pen khut yang ngi palat bania ka sabon amen. Haba pidon hak jing pesle ho ngam ong pinai sai kiti le bele pastor ngam ong ya kata lara parsu thu nai le ko bele kata namar bele ngi su thu teng ka wajia kata teng ngi sya temba ki kurim lejong pisa kam sai kiti pat hoi ken sa sai sirkil ada bam te siteng ni le usually sai ong ab ada bam lut sali sai namar bele ya long kata om tang kata kam ta me ngakan ma wa ta por covid ka ba sya si sai kiti ngim jumlen sai kiti sanran jisu te kan ma Seran Jisu kilong no. Ki bam chua hadin kata sasaj. Kadin nam dai. Ki yu chua. Kema man complain ki parsi kini ki seran kim jusai kiti. Kan wan nabi syaban bam sasaj kiti. Seran Jisu sudah mo. Yo seran buri na ngateng sasaj pastor ngam terat naman tan bara. Ham Shillong kita namang ngim jia melian tan. Berkam ta mangi kasile ka ju dabar lasaj ja sak kiti lang haju sia ju. Deyam haju Katolik ham sniu susu le jing sale ni sai be haju sia ju tu haju cikju ni sngo ba chu penhun pentingan ni ka MYNSIEM long tek tu lawan na lum jing tep sim ko lai sien hana ji so ya ma po lum jing tep ni lai so ke lawan pat sim ko lai sien ba nai wan ko MYNSIEM yap hanga ngati ba bon na phirul ale e kata deira sim senrek lai sien namar balai berkatar menjadi serai cakamat mo, pisret nang ni pisem sadien. Namar bakanai, wan gay, MYNSIEM yam polo jing tep tapi kumpul kwa ino tu. Hari marsen poi yang wat wan sure mo. Pi kata kadai kay bangi, balai ngile ngim tep tang man penhun MYNSIEM. Hari bawan MYNSIEM ko yam uhikai yang ni ya ka jing shisha baro. Amen. Uhikai yang ni, ya kata kajing syabaro. Baru penlong yang ni, begini kiti jungi balong kajing kerkugen. Wan, ban penkela ya kajing om tang kata, bat kam tam upenkela ya ka download jong abat jong pi. Ke Bible kong, hakitab Jeremiah, ka download ka syukur Kaya ba kam syukur do? Ka jongno ka download, jonga bat jong pi. Ka kamiyo, kam syukur kadai gay fitip haba wan MYNSIEM bakhud upen khod ya kan ka download jongi amen bangim long shu ki briu ki ba syukur ka download jongi kam syukur shu dai mata apa ka Bible ka ai ka tu ka de gerteng is pang MYNSIEM bakhud ada pipet la ong ni MYNSIEM bakhud dai nong yarap hak jing em jongi wei pi wei he's a helper laong si pang MYNSIEM bakhud ba ushong happy MYNSIEM bakhud udai MYNSIEM jong jing ai MYNSIEM bakhud udai MYNSIEM jong buram MYNSIEM jong jing pendap udai ru uta unong pentengan la ai kita ke kerteng ya MYNSIEM bakhud Handai hak kam ki apostle la batai shai badai MYNSIEM bakhud kan. Lanong ka bakhan riu dekat bahinyo ngini apule. Lanong ka bakhan riu dekat ka bahinyo. Nga anya pi kita ke kerteng. Harangan sim ka kerteng ka ba hak tu ka hak kam ki apostle ka ki ai sapang MYNSIEM bakhud bangin su thu shai. Uday MYNSIEM bakhud nama babon nangi ngim su thuk ngi yo song pang MYNSIEM ngi ong tip uday ne udon ne ngini pet hangane ka por haga kam apostle no bakhan riu
Kedekot ke bahinyo. Pila iyo ong lang bat nga amen ki bayo. Ka ong gumni. Bat haba kilaya poi hadu misya. Kilaya persyang banlek sa Bethania. Ti MYNSIEM jong u Jisu sya yaki. Underline hang tu MYNSIEM jong u Jisu. MYNSIEM bakhuid dewe? Udewe? Filayo ang to? MYNSIEM bakhuid dewe? MYNSIEM jong Jisu ang anum enok konsep pingan sawan na pi. Namar bonsin ngim su to uwe ba dewe MYNSIEM bakhuid. Teng kaya tawan ni Pastor Fair. Cuma patay i Pastor Fair nga ayo ni so apple. Cuma mentay labam lut iyong biang pastor ngaku asyut dah. Ngaku sok syut dah. Ngaku biang utu so apple dah iyong kumta. Ngapan nga ay i daw ni uni we. Ong asim ni so. Deu ju. Ha? Lakot uni we. Ha? So hi. Diam. Hato uni to ay biang to so apple. Uni, but uni deu ju. Ndai ram. Kanongot nangingis ngo ya per. Ba uni deu Jisu, uni deu MYNSIEM bakhuid. Pabon nga na pi. Habang hikay po ka Bible school sa panglay we am ngapen kan ma ba ya kini. Ngi Kristan ngim dan langot kiblay. Ngi deu ju blay. But kia sere mai we. Ngi bun sen ngi pen pia. Ada ki di we lai we. Pimla ban pen pia ya ka mat jong pi. Pimla ban pen pia ya ka jing perkat jong pi. But pimla ban pia yo MYNSIEM jong pi. Mentah cuma ngang ai so apple. Wang sim ni so apple. Ibam wang ni di MYNSIEM bakhuid. Iyong pat yang ai Jisu, nga ai Yesus nam tra. Hato ka di ka jupat. Di syo ju Papun nangingin perkat kumta. MYNSIEM bakhuid de we don we kena ngau kli sien. Pastor kan dua no yo blay na yo Jisu ni MYNSIEM bakhuid na. Belai nga hikay lai we am kata ka pelong na to kena mo kli kan dua no pastor. Hikay lam yang Ya bubon nang ni ra bibisong. Pi perkat. Lai ta. Ukpa kam kharaf hingan dua be kopat. Kidon pat. Ki bangai tang Jisu Kristus ki ong metang Jisu dan bat tong MYNSIEM bakhuid. Hari kini de lai hawai. U Jisu wang ngangan lej no. Hari nga sa wan pat sapi. Wang no? Pilap kumno wan pat hakam apostol lanong bakan riu dekat bahnyo. Udah wei pat mentah. MYNSIEM bakhuid mot Jisu. Amen. Pi mentah, cuma mentah ila ada bam itu so apel. But yo nga ngaku asyuk te pastor so nga ai biang ya ido ni. Wei ni. Wei. Te utu mene ba nga ai but uni ba ai, udah nam deu jo. Ha? Udah nam deu jo. Pi u Jisu la lek no. Hara ba wan biang do MYNSIEM bakhuid jam. Udah ne am jo. Kami sob hai ka surpi. Pilas syai mentah. Udah biang wei. Ujo. Ku boleh shibon pastor per. Pi habar sutu. Kapa wan no MYNSIEM bakhuid jam mut wan u Jisu hapi. Amen. Wan wei. Jisu. Lama hami ketika seran bakinai liu. Nama MYNSIEM jong u Jisu. Ula ong yaki ka Bible ka ong. Bat haba kilaya poi hadu Mesia. Kilaya persyang ban lek sa Bethania teu MYNSIEM jong u Jisu. Sya yaki. MYNSIEM jong no. Jisu. Pi, kamu habang ngayon diang yung MYNSIEM mut u Jisu wan man syong hanga. U Jisu hagadok tang hapot Israel, tang Filistia rompoy. U Jisu ha MYNSIEM habaro ka pertai. Amen. Pi u Jisu, de kata Paul wong. Pi, kan mau bet. Paul wong ka met chong pi, ka de ka temple ka jong blai. De kata u Jisu wong ngayeng ha ka jingkang bat nga. Tiêm. Haba pi tiang ya u Jisu wan MYNSIEM jong u ta pi. Bat usang hapi. Bat am tang kata wangan pen baptis fi da gading. Da gading. Hagaktin ka jong blay ka batay sa pangading. Hagatasman berem. Moses ubreu basngau pop yala de. Ubreu basngau tlon yala de. Ubreu uba pet namar ka jing syap tiang. Baulah penyap ya u Egypt. Ulah syak kena unang penyap breu.
ulai yeng ha kata kesengi ha kemat jong kata keding badai kata pinshem na ka kitab Exodus lenong ke balai ke dekat ke balai hai ba ulai yeng ha kata ka lau lenong gen ke babaling ha kata ka jaka ke bamayu ding udah Moses ubri ubapop wang kum yang ngam jet ablai ngam lek pa ya kiwe ngam dai ubri ubam nangkeren Henry aingo bau yang ngakmat keding bat kata keding kawan ha ugen amen Moses uba artatien Henry ba ukuran ke Bible ke batai wat ke jingdom ru kawan haba uti dia mau siang ke om kami mau siang ke jinjar bangan ke om kaditang cakapan pentut je ke om Henry mau siang na mau siang haba uneu Moses fitep haba uyo ya kata ka ding ha kata fitep ka kalalut ka jingem jong ngabat ma piro haba ngiyo ya ka jing pen baptis jong MYNSIEM BAKHUID bat ka ding ka jingem jongi ka kala fitep ki jing melen jongi tang ngidon nangi kitin si kimi bet na contoh jongi haba ngiyo ka jing pen baptis jong MYNSIEM BAKHUID ba ka ding ka tin si ka kala long bet tang ka tin bahabet namar utang no ya ka bamla ngano fi kalong ka ba da ka bordo ba pin ya ka jing melen ka basnio ba pin pek ya ka jing ya ki ki basnio kalong ka ba da ka bordo ya ka ba pin piong am ko aban pek chu ki plim ja clear hale namar ba ka mobile ka don haktiem ka ya pelong ya pi ba pin nyon la kan yon hi pim don bor hala de ken ma ba ngim don bor hala de pim kwa pitip kene de ka pop pitip kene de ka basnio Dai nama kata udah beduang hak sam cis palai uba map no ya ke jing beman jongi kani ke kentin beman kawan dengan ke kentin ban ongem ke ban ngila tip kani de ke basniu habang ngile ya ke basniu ngitip kani de ke basniu bat ngile ya kata try ong wat ya ke bapila tip kani de ke pop pile wat ya ke tarungan map hak sam cis palai ke ong ya kata udah bed utip ban ye syang bat ke bet siba kani ke klim Reu ya syong Dia tahu kapan lang ibon to exam spotlight namar ushem ya ka jing map ka jong blay ushem ya ka jing map kata dia ka jing kraw ka jong blay ubriu bedap dong MYNSIEM BAKHUID jam fite umla ban syong sa hajo habo yo ka jing mani blay tawem ka MYNSIEM ka ki bok ngakwa bano fi MYNSIEM yalap kami namar pi yo bakadon ka jing beman sudah Amen. Fi Paul ku kibok ka MYNSIEM ka jong udang up ki si Sai Timothy bar silas habo yo ha eten ya kan ni jing mani blay taw kibok MYNSIEM piki ne me kata Fite bri badap MYNSIEM BAKHUID jam umpet ya la de upet sa kiway pa kiway ro kintep kiway ro kinyu ken tep day nama kata usak hot ubreu ba blab blab hang tu de hot pinda pule hang tu ubreu ba bun ba bakan met namar balai dan MYNSIEM BAKHUID fidan MYNSIEM BAKHUID yang pimla syak ta haba wisai ha wong ka sentur jonga kalong ke batinget haba blai u khot yo ya wisai ha wong kum nongan kran namar tli jonga batinget babon nang ana piru tli jongi kilong batinget mo idan hayang maning stonat pada lami chabari tu lor ni pang jagi wai pat Ikat nong ikan sniu pangki way. Daun niu jo telit. Uniu telit jongi anong ipi. Check up uang ke telit kalong keding. Hasti. Kaba lai jong check up pina pulih hang ta. Ong ke telit kalong keding. Sisa nu telit jongi am balong. Uba sniu do. Ngile pop dak e nu telit. Ngimtip ngila penmong ikan nongon. Ngila su tok su kor ikan nongon. Mana dengan u telit jongi. Padu saya wong. Ngalong ubreu ba betingin. U telit jonga de ba betingin. Ka Bible ka batai bahwa ublay ula shim daw taw ronga berrohem bat ula kata yaw telit ngadway ya kata ka jo ka ronga ka berrohem on kata yaw telit jong aba jong pi amen ban pan ko yang aba dia pi na ka jing bet tingit baro amen bat ka Bible ka batai ka basan nganong ya pi haka kam ki apostle hal nong ka ba ar ka dekot ka banang kong basaw Berkat ma pila da pipi de Petros. U Petros da katelit jong ulale yo. Ha? U Petros da katelit jong ulale yo. Ha? U na len yo Jisu kan sien. Lai sien. U Thomas
Men ba uyap Lazarus haga gospel Yohanes long ba kadwe wong kum ne Jisu ya ngirung le yap lem bat u kloi ban yap bat u Jisu harau ne ju Thomas da thli jong u nganum ngai ba ulami pat u thli ju ba arta tim sudah kini kidan u thli ju ba Yakob i wei pat ha kata ka singi ka Bible ka batai ka singi Pentecost u MYNSIEM BAKHUID du wan u kta yo thli jong ki u penpat penat yo tau thli ada pi pule bat nga nakakam ki apostol ada pi pet bat nga hakalenong ka ba ar kan ka ong kum ne te kindet lawan ka jing sawana beneng kum ka leer ba be kertep bat ka pendap ya ka yeng barok ka wei haka ba kilaya chong bat la pau haki ya ki thlet ki ba pat penat kum kading kum gai kum kading te kala chong halor uwei ba uwei halor jam no halor uwei ba uwei kaning adi ke jing sha namar bale la da ngi gidap da keding ka Bible gong kala syong halor uwei ngidap da keding kawan ke jing kuslai kalong gom no ka ing no la da pibu yu shnu Ahmad membati ka jiayu ka ga membati ne ka ga shnu jong pi ne ha ada pi don ga ding ge ka bo soitan u yele em ba wan em ka lut la pi phim don ka ding em ke ka ba wan em ka chu yes no lut fi yo em da wan ji kus life yang wan jik pang wan jik ji jar wan kun bu aj wan utnga bu aj wan lut baro namar belai ki pi de jaka babit na nga de jaka babit na ton wan bet ada don geding kajayo kamla teman wan ada wan kajayo lut dem yap tapi de jaka bam no pet bhai la de man ta la ra khia ni pet bha de ba de tha na ba yêu na don ding na ha de tha na don ding na don ding em shisha ong don ding amen ka Bible ka batime habau Petrus usdang banyalap nama pitep habaki yo dang yo MYNSIEM BAKHUID ba ding em haga ski Pentecost em lak kulmar ka senong ka tawang tu kyong kini kila buat kini kila yo bitem kakiat kan pada buat kadu kata-kata ban buat MYNSIEM BAKHUID amen da buat kiat da tiak da mit kim step lapangat buat MYNSIEM BAKHUID te num pangat lonoro amen piso bang met amen how MYNSIEM namar balai kadon kata baro briu kwa ban buat hari buat jaga kiat Petrus wong pikiran ngigai kini biang wala buat nang mentah nang sitak sikum no kini nang kan depor kini buat Ukran syapang ujowel ar popra baru wong hak ski ka kado along ongkom no ti ka Bible ka ong ti ka jia hadin kata bangan teno book yala MYNSIEM halor ka do baro barki khon shinrang barki khon kan thai jong pi kini tho lupa barki teman jong pi kini post new ya ka jing post new ki samla jong pi kini yo I ya ka jing tho pau hang ne ujowel Ukran ya kata baru Petrus uyalap ya kata hak sing Pentecost orang pilih kerana ni kini kita buat orang latih yo MYNSIEM BAKHUID yeng banyalap syapang jong MYNSIEM BAKHUID briu benung kong do hadin jong utrai bayalap syapang MYNSIEM BAKHUID dei Petrus baru pen scam syapang jong MYNSIEM BAKHUID hari hak Joel ngan pulih ngan ekor kitab Joel hi kelenong ke ba ar dekot ke ba arpuwe hadu arpulai ke ba ongkum ne WhatsApp ting ko pi keri to ngobha batolek kemen na ba utrai ulale ya ke bakra WhatsApp ting pi kimrat halom naba ke jaka bam plang hari klau kimi naba udeng usai yala uso udeng dombor bat yu udeng wan kia penmi yala ke BOR khot bar pulai to ye sob happy tepi ka khon ka seyon batule kemen hau trai u blai jong pi naba u aya pi ya uslap u ba shwa haka jing tau ka babiang bat upanhap ya uslap ya pi uslap ubashwa bat uslap ubakado hau benai banengkong Joel we tho lupa ang ni ngastonat hang ni kong WhatsApp tieng ko pa kari ngatang teng nga hak Bible jong nga thok kerteng la jong
Anamar ngasko kani kada khot ka kren nga. Ngam syaptin tamar bau trai uang tu sobha batu kemen na bau trai ulale iki bakraw. Nangta ukran syapang kita kijing trai syapang kita ki maran iu labatai. Handai kada khot ka bar pulai ukran uang. Syapang tau slap ubanengkong bad uslap ubakado. Hau benai banengkong. Meno lathe yo MYNSIEM BAKHUID nongkong do. Arajar snem menshwa haka sengi Pentecost. Sengi yo? Sengi Pentecost. Ngidon haka por ayo. Haka por ayo mentang ngidon. Haka por basdang ne haka por ke bakut. Haka por ayo ong bat nga. Kapor ayo. Bakut. Ong bat nga ong bakut. Ngi kemdon haka por basdang. Harang ngidon haka por ayo. But uslap on tek kum no. Nastanhat hang to kong. Naba uai happy ya uslap ubashwa haka jingtau kababiang. Uai ya ki apostle ya MYNSIEM BAKHUID. Kibalong haswa. Perkani di ka jingkularo yang ngi badon nak ini kesengi bakado. Kaju kajingtau kababiang on tek hangi daw MYNSIEM BAKHUID. Amen. Uslap ubashwa, bad uslap ubayu kado. Dia kata, pila banong nga tengah kandon nak tengah si Pentecost. Wadu cingkermen. Namar ngi day kita kiba kado. Hendak try orang ante tau slap babiang. Kata dia cingkermen. Amen. Kidon baong mentakam day syuk apor jong MYNSIEM BAKHUID. Nama kakut tengah ki apostol. Namar ngi yo ya kata do mentah. Par ngidon hakabak kado mo. Ngidon kam shisha. Ngidon kam shisha. Ya MYNSIEM BAKHUID. Baha ki kon shinrang bat ki kon kentay jongi. Kenya to lupa. Kini yo? Kenya to lupa. Baki teman jongi. Kinyo ya ka jing pos new. Bat ki samla jongi kinyo ya ka jing itu pao. Kadon kam palat kene menta. Tiap yo MYNSIEM BAKHUID ngiyo jing tu pau ta. Ngiyo ya ke ban yo ya ka bangim la ban yo da ka bakan jado harangi la yo ya kata da ka bakan ja MYNSIEM. Kata ka de ka BOR habang ngiyo. Do MYNSIEM BAKHUID kan. Do MYNSIEM BAKHUID. Tapi sengo pela. Ukarilias ubashakri ba yo blay. Ublay wang ala yo ilon hanaki khat yo Petrus. Hadu bo Petrus umpat wan haka yeng jong Cornelius MYNSIEM BAKHUID umpat hap. Ngom fiada wan MYNSIEM BAKHUID dem upan kelai yang ngiam bangin long kikti kikcat jong u. Amen. Fiyo Dia kata ki apostol haba ki bukti ki yo diang MYNSIEM BAKHUID. Mdai ki apostol ki sibu. Hari tu kakti kala dai kakti ka jong tra. Dia kata beling idon kami MYNSIEM BAKHUID. Manong MYNSIEM BAKHUID kani ka met kam dai shu jong a kala dai ka jong me. Jisu yalam. Bat hang tau Jisu pensu tu ya pi. Ban nai kam ki kechat hai ban nai kam. Bat hei ba pi dei ban kam ba pin lei ban kam ken. Amen. Don na pleng jong pi siong. Beli ban nga Shillong kum tan fi hanong MYNSIEM saban mi ni yang wat yat yang tu ngam yat. Bat shisha lang beladang ala yat ngadi man accident hari ramar bang ngam yat. Mdei ba don mano bakran. Namar don MYNSIEM BAKHUID pi kam la ban sung tu api. Baru mau u yalam ya ke kechat ke jong pi. Pupon sen nangi ngim sung tu ya kane ka banta. Mau ngi pi. Ngi bun sen ngi perkat. Bo MYNSIEM BAKHUID udai da way pat. Harengan ong ya pi. Udai hi u Jisu hangi. Amen. Dia kata la ong u blay lambat ngi. Amen. U wan but u syong hangi. But u ayangi ya kata ka gift. Okay? Ka gift. Mangstunat aktin paling ang gift of the Holy Spirit. U ayangi kay? Ka gift. Nongkong siya u ayangi u tau so a Galatia ka keren. U so mo na babam? Ha? Ni u ayangi kendai teligi so. Uai yang ikan dai teligi jing ai, haki jing unjungi. Baru ai ro yang ikan dai teligi jing terai. Bangin terai, bahkan long gak bapau sekiway. Amen. Pida yok gift is not them. So not them do yok gift. So not them bisa so.
Tapi you dia ngam internet onda sai so. Dia kata Jesu tim no tu ding dumbur su jerngam bet. Klemi so. Bon nengi Kristen su jerngam. Dan so, nama dan mesti berkot. Ada mesti berkot jam. Ngi sai so bet. But usa airu yang ngi ka jing tray bangin tray ya kiwai. Ngi don kam ya kata. Baru try wang. Jaru basliang tawan. Jaru basliang tawan.